A sada u ovom videu da spomenem neke projekte čiji će coin izaći u budućnosti, odnosno projekti koji bi u budućnosti trebali da naprave neki hype i slično, odnosno projekti koji imaju neki kvalitet. Pa prvi na listi je Layer Zero, znači projekt koji je prikupio preko $263 miliona. Tako da ukoliko vas interesuje dođete znači ovdje na njegov oficijalni sajt pa istražite projekt, vidite o čemu se to radi, da li vas interesuje, da li ćete da pratite taj projekt i slično. Drugi projekt na listi je Starkva, znači projekt koji je prikupio $273 miliona. Tako da ukoliko vas interesuju neki novi projekti koji tek treba da izađu, dođete lepo na primjer na sajt ovog projekta i malo tu izvršite neko istraživanje i vidite da li vas interesuje ovaj projekt. Ukoliko vas zainteresuje, onda naravno izvršite dublje istraživanja i pratite njega, gledate kada će da izađe njegov coin i slično. Projekt koji vredi spomenuti je i Alio. Kao što možete vidjeti, ovo je njegov oficijalni sajt. Znači dođete lepo na njegov oficijalni sajt i ovdje lepo sve možete istražiti i vidjeti da li je ovo projekt za vas. Znači korak po korak sve ovo iščitate, izvršite duboko istraživanje i onda vidite da li ovo ima za vas neki smisao, odnosno da li je taj projekt vama interesantan. Inače, Alio je prikupio $298 miliona. A sada idemo na sljedeći projekt. ZK Sync, projekt koji je prikupio $458 miliona. Dakle, očekuje se da će u budućnosti i njegov coin izaći na market. Znači, možete doći lepo ovdje na oficijalni sajt ovog projekta i dublje istražiti ovaj projekt i vidjeti o čemu se tu radi. Inače, također možete otići na CoinMarketCap, a onda kliknuti ovdje na kategorije. Kada ste tu kliknuli kategorije, onda ih lepo poređate po abecednom redu i kada ste ih poređali po abecednom redu, vidite da vam je na vrhu kategorija vezana za projekt ZK Sync. Tako da možete ući u tu kategoriju i istražiti neke projekte koji su vezani za ZK Sync. Kada bude izašao coin ZK Sync, to će možda dovesti do skoka cena nekih drugih projekata koji su povezani sa njim. I to bi bilo sve u ovom videu.